Bula. Go minuni mereka-raki untuk terletak di warung Nambula FM, namun dua nesek. Nimbula, ayaw meli, nawati tiyo may mataniway, ando talita ka na warong Nambula FM. Ando toka biyo na series wa Nambula FM, namun dua nesek isu. Ni sambula binakan lewi biti gonga lemon tahun ni lebemba. Ngango musim balen roko-roko untuk talita ka na warung Nambula FM. Bula FM, Number 2 NSR. Bula FM, number 2. Ni sambulu binaka. Se kwe ungo na bagaleleka ni nonda itukutu kwe na mbungi ndindai. Siang ni sule mbele mauti kibua ebwana tangane ratombi tiki kwe na thala ni kiana kila kasa mitaki ni rato baka utana wenganga na cocaine ki Australia katiuna kena isau boy labo enan 2.5 na milion dola. Rato reregi na matebelo enandi na mataka ni kuwa. Gwa o katiko kine ndo na liuni bonua mai Orlandi o Mark Winston embaki 5.2 Shanil Autare ambaki 3.2 Rosnil Kumar ambaki 2.2 ke Pravishek Narayan ambaki 2.2 Ratu sambi tiga na yandu na dhala ni norto marro itu bakatao loa na wainganga bakakina na kena bolitaki mbete tiga Winston ke Otar enandu indu Italia na dhala ni baka wainganga ni beba matini taki kila kasi mitaki ni ratu abaka utatiko ena mali wa keinandi kila utoka tolu saulka diwa pointi tolu ona kilogramo na wainganga o Winston ke utar rau kila kasi mitaki ni rau angai basanga me rau baka utaki bunuatani tolu saulka bani olo cocaine tomone tingana tamba ni visa na kiana sangai me valuti na bolitaki ni wainganga ni beba matini taki ena nonda bonua kaino komisna bebu kini tambani obisa rusia tetun rabu ni siang ni nabaka malum taki na yandran rabi karawa ni bandin din taki ena lebu na bisau esa baidurtiko katelangani tambani obisa esa be banganga itiko kina be kisi so esa tiko birato baka kina na kena dikibitiko ne wale ni kena durma ki mai kibiti na wainganga Sata roba na tambana nimbula na nonda tolesu mai kina nonda vanua na nonda lewe ni timi ni futsal e na buku ni kawa yetiko ni rawa ni rato na kauta mai na mate na misila. Taur ni tukutuku ni rawa ni tobi rato na misila salamuria na nonda tongito timai kina timi ni tonga. Erto ala ki bagai tabi tiko e na Oceania Championship e New Caledonia. Ia esa sole o ti tau manda ni baka sala na tambana ni mbula kendu e mbiute na nonda vanua e na rawa ni laki dhula e na idhula ni tatangomaki ni bua e ruana madhawa mai na nona mbiu e kaina minista o buni wai feremi ongene bete ni rato sa thakataka patatiko ke na tambana ni mbula mai ni umea e na nonda tungarabi na lewe ni timi ni mber ni soli na ngalala me rato lesu mai kibiti kinangito Sama itaura na idhobi ni World Rugby Men's Sevens Player of the Year na playmaker ni timi ni labitu ni nonda vanua o Jerry Tuai. Wakatutu tekithake na yadhe Tuai ke na vida tal na tongito mai na timi ni Merika, Willie Kina o Stephen Thomasin ke Ifolau New Year. Wareitago Tuai na nona whakapindi binaka ke na beto koni mai na lewe ni vanua. Sa baka uta telangana minista ningito na nona baka binaka ki be tuai e na nona baka rongo e na nona vanua. Mai dhabe kiri na baka leleka ni nona tukutuku na kene kuri e rona na semana siseni na Radio Fiji 1 ke Nambula FM ni baka dhingi binaka. Bula na lang ko siya Dotale taka wale ronga sirma kau na do fijo ada nakasi. Bula ya Veronica melo toka. Dotale vio na radio fijuan ando mai biti. Na vango merre telawa go ngai tabua. Ando tale taka na ronga na radio fijuan nando mai biti. Bula go ngai no ke imba ando tali taka wale na warong na radio fijuan ando mai biti. Na wale. Ano edango saniter kuati. Ando tali taka baka lebu na baka ronga na radio fijuan eno sorry. Radio Fiji 1 nando mo iviti.